hoi 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 Kepada TMC si Turki sentil di kalayaban tunai. Kepada TMC si Turki sentil di kalayaban tingkai. Rilum jungi mentala dei kapor ka jingkelah Kisur ngin pen sawa lawan kapor ka jingkelah Rilum jungi mentala dei kapor ka jingkelah Kisur ngin pen sawa lawan kapor ka jingkelah Kepada TMC si Turki sentil di kalayaban tunai. Kepada TMC si Turki sentil di kalayaban tingkai. Ban kerpat ya kipat yang sunong juga jela meglia jongi kandon a great opportunity yangi kum ka party lada kipat ba ka jela ya kini ki jing ki babon ki jongki belalong pending for many years lagi bun sidam tela da kila da ki ayangi tang lai puingut ki meli ban tawi ko sarkar lesi kata lesi kita ki jing dawa jongi seng balang ba fer la de ki jing dawa jongi society ba fer ngilaban penrung ya ka apo ka agenda nut joka BJP apo dali aga bangin ya keren mania sai ya kinu hi ya kinu hi jing dawa jigi nong song no ta jing ba jongi pajba kat kum ga constitution of India la de kamat rekam juga di India India ingin yele ban penrung ya ka agenda nut kadang bagi apa dia sai ban Arab yang beri ban dio yang beri ban dio mungkin dio tidak ban dio abanong umla abanong daladi unput turai daladi bang ada bang long chief minister la BJP ka job nama ka BJP ka dengan national party kam ka party joba hek maroi atau sebut lah kawan kita kasih terwah pipit nak belum siap kacong be apa Delhi dagi mana kan dia kawan direktif Delhi bagi naik minister apakah lawan direktif ngikut ke discipline party ngicim be kamu dia kena kamu minister la Delhi ki bagi ya napa Delhi kibit yang abang chief minister ngaku ai ban cakri ya ka jelas election beradab wajar sana Kini melupat mengangkang in lawan dengan election kibun kini ki parti bedon nama MPA ketua kami BJP. Kasih long ni suara election dikan baru ki parti dikan ketua ke BJP. Suara election ke balong mentah. Dah lah jab election ban dia wan khot pada ke BJP bahai nomor liu kita kami ye pisah apa Delhi. Katra apa dia tahu sarkar ban bagi BJP bahai. Kita gini hukum gitu. Mana kadang election ajar kan peraru, kaju kita percaya ke BJP. Hadin beladap ke election pan BJP bahai malu. Dikudup di BJP nomor berapa? Diperkacai hidup berdingap di Delhi. Kita gini BJP ya. Kita sigi Pak Jong Song konsumsi ilong keluar berwani kedua ya lah. Ban yes lok yang jing jongki lan ki dorbar sidong ki club ki society ki committee ki ba fair iwan badia slok berniat trailang sofia bagi pajba ngadon bi berpai ba lan nyotang ngapor ke bang habli ki cabar di meeting perbutan dan wat lan ngado sabaru ki pajba they are free to come because ngadon ki perlok no ya trai apa office ki don laingut sawut ki ba lan ngadon mangaru ki pajba ki miyo ba legal ila ba register ya ki jing